Men, sa pa se men, de plem kwen moto men, moto machin kable sat nou men. Mwen ba fote men, mwen ba kompren Kwen non. jen vye l'huil sa men, mwen met nan moto men. Mwen se la l'huil lan pa bon. Kon achtel? Pi ba la kay non koup la. Non koup la. Ki bon men, mwen dwa l'autopak, si kwen moto mwen bak. Dwa l'autopak si men, demat kote men, si loka men. Ki kon maskel? Dwa l'autopak men. Dwa l'autopat? Dwa l'autopak, pou se mbas mal mouti mal lè l'huil peti men. E ba fote men, mwen pa achete moto a oui? Dwa l'autopat? Oui. Ki kote li ankon? Delmas kote men, si loka men. Pou se men. Nale. Ma pousse juste Delmas trete si to kay. Nou dwa le autopat. Men, son krete kon sa men, men dwa l'autopak si men, son krete kon sa men. Oh. E dwa l'autopat? Men se autopat, dwa le? Mbo nou mouve l'huil. Vini nou. Sanke, ou kase moto a mwen kon avdi. Mbo nou mouve l'huil. Men, ou e sa Abdou la? Konen depo yo? Meni, dwa l'autopak. Ouè, se la jen pi bon l'huil pou moto. Nipot piye sou bezi, moto, machin, began, e la koutman men. Delmas trete si to kay baz. Dwa le? Le ba. Mwen l'huil kastol. Mwen bagay mwen chè. Meni, ouè, mwen bagay meni. I pa bon fè. Original. Amen nan kasa dwa le. Mwen de eskizi, mat kon se la bab jen bon l'huil la. Ok. Li mè telefon, nou ba li nou men. E numéro téléphone là bas. 44 99 99 71 90. 71 90. Tenez bien, numéro téléphone là. 44 99 Qui ça encore? 71 90. Delmas trete si to kay. Pio. Ate do wono ki lon noy. Tout moun ki moto, vin kon bon service, dwa l'autopak. Bon bagay. Pas dire l'autre qui doit l'autopat non. Bon bagay oui. Doit l'autopat, Delmas trete, c'était au Cayes. Relais dans le numéro de téléphone qui est en bas écran. Ou avez un bon service.